Maja čita knjigu koja ima 120 stranica. Prvog je dana pročitala 1/4 knjige, drugog 3/8, a trećeg 1/10 knjige. Koliko još stranica treba pročitati? Zapiši. Prvi dan 1/4 puta 102. Drugi dan 3/8 puta 120. Treći dan 1/10 puta 120. 1/4 puta 120 je 30 stranica. Drugi dan 3/8 puta 120 360 dijeljeno 8. 360 dijeljeno 8 je 45 i 120 dijeljeno 10 je 12. Znači Maja je ukupno pročitala 30 plus 45 plus 12. 30 plus 45 je 75 plus 12 je 87. 87 i sada ostalo je još 120 minus 87. 10 minus 7 je 3, pamtimo 1. 12 minus 9 je 3 i 1 minus 1 je 0. Ostalo je 33 stranice knjige za pročitati.